Post off the roti. Not a hard but try. Ndipe 2020 rest wakosha kutofura kana mota brenyu kukumba kwenyu munogara nangizenyu ndinochurogara ndiri paside penyu ndisapfeka murumu penyu ona mwana wako nonzwa sei dai riri bebi rako nozodei rako especially akamhenge atori wako ona mwana wako nonzwa sei dai riri bebi rako nozodei rako especially akamhenge atori wako wakosha kutofura kana mota brenyu kukumba kwenyu munogara nani zvenyu ndinochurogara ndiri paside penyu mfoni menyu ndisapfepa murumu penyu amaina nama kanaka zvenyu aiwaiwai mune tunhu twenyu ini ndadangu kuita munhu wenyu ndinemi hanzira zidainga zvenyu bona mwana wako unonzwa sei dai riri bebi rako nozodei rako especially akamhenge atori wako bona mwana wako unonzwa sei dai riri bebi rako nozodei rako especially akamhenge atori wako asisiri wakutambojairira kunyangwe kukasama kumutaimira kuchatiko akukuvairira watipa kuti waimuchaimira amaiwe zvangu chila mukazi wangu chila mukazi wangu amaiwe zvangu sei dai riri bebi rako nozodei rako especially akamhenge atori wako ona mwana wako unonzwa sei dai riri bebi rako nozodei rako especially akamhenge atori wako wakosha kutofura kana mota brenyu kukumba kwenyu munogara nani zvenyu ndinochurogara ndiri paside penyu mfoni menyu ndisapfepa murumu penyu amaina nama kanaka zvenyu aiwaiwai mune tunhu twenyu ini ndadangu kuita munhu wenyu ndinemi hanzira zidainga zvenyu bona mwana wako unonzwa sei dai riri bebi rako nozodei rako especially akamhenge atori wako bona mwana wako unonzwa sei dai riri bebi rako nozodei rako especially akamhenge atori wako